Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sangi Mizoram kumina thli rwale real thoka wangin in sangli zasari somni paruka chia a hengzinga zani pakhachu lo azui tlak lawina chevekani disaster management and rehabilitation how to tichun minister puke sabdang hawin nimin khan forpui ma chondan le lawin ma kwalok dan ngai toin an thu khoma report alan danin kumina thli rwale real thoka wangin Mizoram in chevek zani pakhat lo azui tlak to lawat chia zaruk som thum le thom that dewa lwale ngal the sang thum zariat somkwa panga awain in sangli zasari somni paruka om DMNR minister puke sabdanga chuan Mizoram in lir ngieng leimin tuilian thlipui le adanga twar fawa nunna hial hlawle chen in chia an shefawa kumina for hun pa ngai thlen ma hawin chiat na an twar fe ti soya khothen khat ra sur thli le real twar na sa zwalan oma chia tok te an twar pui rwalin state disaster response fana tanga tan pui na om theite le kai shwaina omang je la an chomdol phwai tulati a hlim chhon an mamo lai chan puina tali na hlut bik ti soin SDRF norms anga chan puina an pek thina turin hun an mamo a chuti chung chuan a hun taka pe helkot lai lawin an mamo lai taka pek nge an tum turani ati home minister chuan tun nai rwale riala wanga mun sang sanga har satna thlinga district disaster management authority DC te malak na le an mo phorna hlen chwa dana an rem sha dana in chen lo viau ni in soya furpui in chan dona eng har satna in nge min tlak buak don sha ta ni lawa hi wanghian district dina DC le DDMA chairman te chu in buat sai lok turine cha a state sarkar po chha na tok te pui ngal thei turine in pe rengani ti in soibok Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC Secretary Puvanalwa da Sailo Hovin Nimin Khan Sumsui to Tuirial Link Road RCC pavement Siam Mek le NH54 Aizawl to Tuipang Kong Pui Siam Mek Serchip le Kitum Chevel Leivung Paina Ngong Dan an Endik MSPMC Secretary Puvanalwa da Sailo Chuan MSPMC hian Mizoram mason na tho sang sang te dikta ka thoni a puilina mi puiten kan chorchang kai nge theinan endik le event na a Sarkar chan pui zel dona chutianga thopui tan chuan Mizo mi puite asom bukani Sarkar lai pui Ministry of Tribal Affairs atanga sum mo cheng noizali somni paruk chuang manga kilometer som pahne thui siam mek sum sui chutui real link road RCC pavement of muna kalini ena Rahman ang taka apuitlina tangkai taka manani theinan an thil mu dan te thunei tu te nena an thlen don ani heminu hian MSPMC team te hian NH54 Aizawl to Tuipang Kong NHIDCL noya siam mek leivung pain ser chip le ke tum chevel ramangong dan an endik ngala kong pui lai na wung paina an siam mek te achato kem ti te uluk taka enin abul nai hwan le ramati chiat siam that tho dan ten en ba ka mabak na tho chunzom dan turten soi pui bok hehuna hian kong lai na thok tu Gram Infracon Private Limited how to tibaka new share chip not le new share chip South BCP te Ketum VCP te antel bokani MNF Senior Vice President Dr. Alathang Lena Chuan Lok Sabha MP in Thana Mizoram Armed Police Sangkhat Somli Pasari is it 10 vote an thlak theilo chu Mizoram Sarkar in thada wangni na soya vote thlak theilo police telaka ZPM Sarkar chungai dam deal turina tibok hethui vo in khan Aizawl press ka pachanchin mumi te ma soin Mizoram Armed Police atanga election duty turatir chwate chu company sompanga sipai sang khat somli le pasarin ni a State Pathum Bihar Uttar Pradesh le Madhya Pradesh te duty turatiran ni a Mizoram Sarkar chuan heng police officer rual te election duty turatir liam ma hian postal ballot manga vote an thlak thei dan tur rahman na siam thei ani ngei don ti chiang reng chung si a vote thlak thei lo tura rahman na siam chu police te dikna chan bore ra be sakna langsar tak Mizoram election history ala thleng ngai lawani ati Dr. Alathang Lena Chuan hemi chung chang chiang zo ka hriat tumin an ho tu ten thei to pan chwa ti soya hemi nga an mu chwa dan chuan Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs atang ngen na Mizoram Sarkar in don bo zuin Mizoram Sarkar thunei tu te chuan vote an thlak dan tur po engma ngai to fel sak masalovin heng sipai te state pathuma election duty turin an pong potir liam top mai ni in an soya chu wang chuan Mizoram vote thlak ni April ni som pakwa a vote an thlak ve thei talawani ati MNF Senior Vice President chuan Chief Minister za tak IPS officer ni na ban sanaram mi puite mangai wanga politics field ta ronzuang lu ta ni in soi chin hian Zoram police officer te angai sak tok lo ni na soya state danga dan le shai king ko tura central sarkarin annoman ma ka an pot kwal chungpua an ngoi ringa wangin MNF chuan an thlawang an hau sak ni in asoibok Home Minister Puke Sabdang chuan faina kong Aizawl khopuin har tharna achang mek ti soin safety reparent te
huai hota khat la lui then fai na tlang an ne a soi puke sap dang chuan safety represent kai shwainin Aizawl chau ni lo Mizoram hun shang shanga luidung then fai na chang an cheta a Mizo mi puite chuan zui tur dik an hu phot chuan mun top le top lo thliar lovin luidung po kan swar meka abikin Aizawl khopui hian fai na konga ma ashwaya ngaya state capital ber hi enton tlaka khosak kan zira ngaya ni ati natlang te MLA le minister chen khatten natlang thok chhuakin an toyom bokani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani